Burkiad fáilte go páirceann le luis clathaí don clí inniu dain in Monaghan. Tá aimsir forfa de cluichí péal agus tá sé deacair arás leis an phras an bua. Is Conor Laverty rialt na Fórne agus is Ambrose Rogers captain na Fórne. Is Conor McManus rialt na Fórne agus is Darren Hughes captain na Fórne. Tá Laverty ar an ruthair, Ian Daw ag Laverty agus King. Kick Ponish ar an dún, Fáil Janta ag Colin Walsh ag Laverty. Ní pointse idir na Fórne. Carr. Aidan Carr. Curr isteach san anga. An scór anseo ag Glahamma san Armagh, Ian Cool agus Dú Coolin ag an dún agus Ian J. Coolin ag Monaghan. Danny Hughes, Ambrose Rogers, Kevin Duffin, anis tá chance ag a scór, tá sé cur atá an trasnan ó Pas Aline McKernan. Carr. Pas livre ó Carr. Immer ítach ó Laverty. Bhí ítach crin ag Laverty. Immer ítach ó Poland. In Cornish. Scór ítach ó Carr. Skill ítach ó Poland. Kinganish. Tá chance ag a scór. Sinard scór ó Benny Coulter. Fáil Janta ag Finlay agus Gaeilge ar Mark Poland. Aidan Carr. Tá sé curú thar an trasnan agus scóirín ítach ó Carr. McKernan, Poland. King, Carr. Ó Pas Aline Carr. Tugann sé faoin scór. Tá sé curú tar an trasnan ó Darren O'Hagan. Ian point idir na Fórne. Tá an fádóg seachig ag Joe McPoilin. Sin tá an cluichí thart tá an bua ag an dún. An scór dearú, Ian Cool agus a 4J Coolin ag an dún agus Ian Cool agus a 3J Coolin ag Monaghan. Pearse McPoilin, Slán agus Bannacht.